I gdje ste ljudi? Pozdrav svima. Koliko vas ima? Evo, rešio sam jedan vlog da upalim i da snimim, da upalim snimanje i da snimim jedan klip. Evo, dakle, kao što vidite, vozim bajs, vozim bicikl, idem biciklom do prodavnice po Ultra i po Coca-Colu da vidim da će mi daju na veresiju, ali jebi ga o tom potom. Imam nekih 2,5 km. Nekih 2,5 km ne stiže. Nemam benzina u motoru. Čale, matori i Šveca neće da mi kupe. Tako da jebi ga. Primoran sam ili peške ili biciklom ili ne znam ni ja. Moram da stanem da zakučem jaknu. Mnogo hladno uvedi. Ispadi mi cigaru. Sad ću da stavim telefon ovdje ovako u torbu, pošto vidite torba. Sad ću je staviti tu telefon. Da obučem jaknu, pošto mi je hladno, da se zakopčam malo. Pa nastavimo dalje. Sad mi je uzbrdo. Sad je uzbrdo pa ne mogu da vozim bicikl, moram da guram. I jebi ga. Dugo ko na groblju. Da, snima i dalje. Tako. Inače ljudi, stigla mi je nova mašina. Ako želite klip o tome da vam snimim, vi pišite ako želite klip da vam snimim o novoj mašini, o novom kompjuteru mom. Uskoro krećemo sa najluđim streamovima, najluđim live-ovima. Pa jeste, brate, promenio sam content kanala, te izbacujem životinje, koke, Kuco, gdje si Kuco? S njim one strane, a? I kako je lijepe. Evo je bio kod nas, jutros. Gdje si, jeli? Gdje si, a? Gdje si Kuco? Gdje si Kuco? 4. minut. Koliko je brdo dole. Dobro je da je na moje strani, da nalaje na mene. Joj, upode mi nešto u patiku. Kamenčić neki. Jeo sam, brate, sad kajganu, tebra i 3 jaja sam ispružio i pojeo. I sad sam sit, inače do malo pre ništa nisam jeo. A sad je, koliko je sad sati? Nije mi tu drugi telefon. I GoPro kamera. I fotoaparat. Nisam poneo da snimam i iz drugih uglova. Sad može da se vozi. Sad polako Ivane okreći. Evo ga, Džeki. Gdje si čađio? Gdje si čađika? Matori mi ne da pare. Idem da pitam da li će da mi daju na veresiju u prodavnicu. Sestra isto bole uvo.
maltretiraju me psihički, fizički. Matori isto, ne mogu više da ih trpim. Ne znam šta će s njima. Brate, pre neki dan odem. Brate, odem kod... Koji datum beše? Trećeg sam imao... Ne. Da li je bilo to ove godine? A imao sam i trećeg. I odem ja kod neuropsihijatra na kontrolu. I kaže me i ona matora debela kombinantina se dere na mene upišura. Što piješ ultru? Mo bre, ženo, pusti je bre. Ja gledam, brate, žensko, da... Ona se dere na mene. Brate, ovi neuropsihijatri su ludi načisto. Bolesni. Poremećeni. U redu, u Zemunu. Tamo gdje sam bio. To jest ne u uredu u Zemunu, nego u Dragošu Mišović. Pardon. Ja go čekam, što se mene. Čađo, ovo mora da je locking care, sigurno. Kera. Zabole me leva ruka. Gdje ti, a? Gdje kod ja? Treba da kupim. Samo malo. Ništa ljudi, ovdje ću ugasim klip. Pa se gledamo, a vi obavezno lajkujte video, lajkujte moje klipove, prijavite se na moj kanal. Prijavite mi se na kanale, na ovaj moj kanal Ivan ili na kanal Moto. Uskoro i tamo na onom drugom kanalu klipovi isto. Imam već snimljeno dosta klipova, tako da ili ono, samo da ugrabim malo vremena da to sve izbacim. Uskoro krećemo. Ali brate ne znam kako da otvorim račun u kojoj banci i kako to da povežem sa PayPal za donacije. Jel mi može neko da mi kaže? Nema niko da me nauči, da mi kaže da zarađujemo od svojih klipova i za play button.